tema ko je studirao tu tehniku gdje uvijek se zarađuje na siromašnjima, pa šta nisu Evropljani, Englezi i Francuzi zadnjih par stoljeća zarađivo na svakom siromašnom jednom crncu kojeg su se uspjeli dohvatiti u Africi. Znači možete se kladiti o eurokolonijalizam, jako krvava zona poslovanja, jako krvav biznisa, jer eurokolonijalisti, Englezi i Francuzi već stoljećima zlostavljaju svakog siromašnog crnca kojeg se dohvate njihove krvničke organizacije. Osim toga, UN-ovci su studirali na smrti miliona jadnih siromašnih crnaca i drugih siromaha širom svijeta. Znači, eurokolonijalisti, UN-ove organizacije, vi ste opak i krvnici siromašnih koji iskorištavate siromašne već stoljećima i desetljećima. I stvarno bi trebali prestati s tim poslom, jer svi skupa ste kvit, svi ste puko, poludio ste, previše ste razuzdani, ne kontrolirate se, vodite previše kriminala.